Om Swastiastu semeton. Punapi gatre. Dumogi becik-becik manten nggih. Nah, niki kebetulan wausan maturan, ki wonten lungsuran iki akidik lungsuran buah. Ih, luang saja nih, Gek. Kengkenan jadi bidik nih, Gek. Anggur rujak kan saran cek yuk. Rujak pas Anggur rujak. gati. Di mana? Man kedong dong. Aduh, saya enep itu Ngalap alih mas sama ini. di Nih warung mesti kedong ngalap. dong. Langsung, Gek. Yuk langsung kena rujak, Yuk, Gek. yuk, yuk. Ih, rujak terus beton. Nah, niki buahnya sampun mempelut sementon. Lanjut makin tinggal dipotong-potong. Niki wenten buah gedang, wenten masih buah poh. Lanjut niki buah pir nggih semeton. Wenten masih buah apel. Nah, terakhir niki wenten buah kedong-dong. Pi cek mekria. Mie. Nah, niki sampun niki Ji. Ini jangan sajan, Gek. Seger-seger gati Genep nih buah misi buahnya nih. tuh. Terus, ih, men apa mau timpalin nih, Gek? Saya ada basuh nih ya, Di. Tenang Ji. Apa dong? Nih aduh bumja ilmu Wih, apa tuh. pada gitu nih, Gek? Bumja ilmu. Apa Oh, pada oh. bumja tuh? Bumbu rujak. Wah, bumbu Semua jadi nih. rujak. Tinggal Semua nyolek jadi. gen. Oh. Jangan jadi, Gek. Jangan lah Ji, bumja ilmu nih mulut enak dan kental, tanpa bahan pengental, pengawet dan pemanis buatan. Wih, terus amannya nih, Gek. Aman lah Ji, sebuah ado izin PIRT dan tersertifikasi Ini halal. pas gati. Terus ada warna merah kuning hijau kini maksudnya. Oh, aneh nih Ji, aneh ijo nih. Level 1 ada na sedikit Oh, pedas misi yuk. level nih level Oh, 1 nih. level-levelan, Ini yuk. nih kuning nih kayak gini. Ini level 2, aneh pedas nih sedang nih Ji. Sedang terus ibarat nih. Oh, ini aneh barak nih paling pedas nih Ji, level 3. Aneh pedas nih Ji. Ih, jangan Namun-namun ya saja. pedas nih level 3 nih Ali Pas Ji. gati, Gek. Mungkin langsung coba. Coba jadi coba. Ini ulang nih level 1 malu nih Ji. Pi, pas gati tuh, Gek. Coba malu Ji. Coba lu, Gek. Nah, aduh, jangan saja. Nih lu, Gek. Coba kok. Kok pos meton. Jenis janin gedang nih Ji. Mungkin Ji. Bisa ngomong nggak, memang jangan, Gek. Kental nih bahasa nih, Gek. Ngomong-ngomong di Jum nih bahasa ini, Gek. Nak bumi dahan jadi aduh Ji. Di swalayan di supermarket tuh bu aduh jadi. Di Swalayan aduh. Aduh. Benar, di toko-toko aduh. Aduh masih Ji. Di Swalayan negara aduh. Aduh nih di tuh beli di negara nih Ji. Cocok saja mungkin Gek. Sing perlu yang bahasa rujak nih. Sing perlu tinggal turuh colek apa Ji. Ih, tinggal nyiapin buah gini. Jadi setiap kali lungsuran rujak aduh, tadi. hidang rujak nih. Hidang. Dia lu ngomong, Gek. Jangan saja nih Sundon. Nah dia nih sing kutang-kutang di bawah lungsuran, Gek. Langsung kira rujak ini. Tinggal nyiapin Langsung. bakso nih. Tadi aku kemana-mana bini yo. Ih, praktis saja Praktis nih, Ji. saja. Ih, buat lah nih, Gek. Buat lawat lagi. Kalau Coba nih ya nih. uang lalah nih saja, Gek. Oh, Ini Gek. level 2 ini coba Ji. Yang berdua. Nih Yes. cocok. Nah, ini level 2 nih Ji. Langsung, Aneh langsung, Gek. pedas tuh Langsung sedang. turuhan, Gek. Oh, turuhan jadi turuhan. Mih. Coba Ini Ji, lebih Ji, lalah mau. nih, Gek, yuk. Ih, level 2 aja nih, Gek. Jangan Coba saja langsung, Ji. nih. Aji coba nih salak nih, salak. Salak nih kismuton. Alahan Ji. Lalah, Gek. Ini cocok berarti yang kan panas-panas kayak ini Ji. Wah, jangan. Tanggal kismuton. Tenakan ngomong tuh. Pokoknya karena rasanya ini luar biasa. Tidak bisa diungkapkan kata-kata dan gitu. Lalah. Tapi ini kuat saya. Bani nyoba itu tiganya. Coba ya nih Ji. Mudah sini. Semeton sana kayun, tinggal datang ke supermarket, swalayan pasti wenten rike. Oke, betul. Lanjut, Gek. Level 3. Lanjut. Gas. Niki. Nah, ini level 3 nih Ji. Ini paling pedas nih. pasti ngelepetin nih. Lanjut, lanjut. Coba. Lebih. Ih, mantap malu Ji. Nih. Level 3, Gek. Level 3. Bani nyoba nih. Coba. Hapus malu nih. Ke dong-dong. Dong-dong semeton. Tes level Gedang. 3. Bumja ilmu nih, Ki. Praktis gatin nih. Mantap. Lalahnya, Gek. Ini maham. Ke dong-dong ketemu lalah level 3. Ini paling enak nih Ji, level 3 pas. Ngelepetin, Gek. Di pangkal pengijang, Gek. Leket di den bana. Ngejer. Jangan Cocok nih aku ke Tegal Ji. Man gedang nasa di Tegal langsung isi bakso. Wah.
Magun tuh. Jak nagihin terus niki semprong. Kenyak mendadak niki. Pokoknya ada tarikan niki antara gigi, mulut, buah dan bumbu niki menarik niki. Jadi satu jadinya dia